Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Tunamshukuru Mungu tena. Dushimiye Imana nanone tunapoelekea mwishoni ubwo turi kugana ku musozo mwa huduma yetu ambayo tulikuwa nayo. Wiki giterane twari dufite. Tunawashukuru sana vijana. Turabashimiye cyane rubyiruko kwa kuandaa mkutano mzuri, kuba mwarateguye igiterane cyiza. Tunashukuru sana. Turashimye cyane. Kama sitasahau hiyo baadaye, kugira ngo ntaza kubyibagirwa nyuma, ninamshukuru pia Bishop. Ndashimira cyane Bishop ambaye alikubali nirudi tena. Wemeye ko nongera kugaruka nanone. Sisi wahubiri tuna tabia moja. Twebwe abavuga butumwa tugira ingeso imwe. Ukialikwa mahali, iyo watumiwe ahantu ukahubiri, ukabwiriza, alafu wale watu hawaja kualika tena, hanyuma abo bantu ntibongere kugutumira nanone, lazima ujiulize maswali. Wibaza ibibazo byinshi. Kwamba nilifanya vizuri au sikufanya vizuri. Ese naba narabikoze neza cyangwa sinabikoze neza. Lakini ukiona wanakuita tena, ariko ibonye bongeye kugutumira nanone, angalau inakutia moyo kama ulifanya vizuri. Niyo bigushiramo intege ko wakoze neza. Kwa hiyo sasa na mimi nafikiri ninaanza kuingia kwenye program za Bishop. Nanjye burero numva ko ntangiye kuja muri gahunda za Bishop. Ni vile tu ana wachungaji wengi, nubwo afite abavuga abashumba benshi, na mimi ningetaka niwe assistant pastor anayetoka Tanzania. Nanjye numva nabo umupastori wungirije kuva muri Tanzania. Lakini sasa yuko na wachungaji wengi, basi wanatosha. Ariko afite abashumba benshi barahagije. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Leo nataka nizungumze kwa dakika chache, hatuna muda mrefu. Uyu munsi ndashaka kuvuga iminota mike kuko nta mwanya dufite. Kama nitajitahidi sana labda nusu saa. Ndagerageza mu isaha n'igice cyangwa igice cy'isaha. Kwa sababu tuko na programu nyingine baadaye. Kuko dufite izindi gahunda nyuma. Nataka niongee tu somo moja fupi. Ndashaka ko tuvugana isomo rimwe rigufi lenye title inayosema timiza ndoto za baba yako wa kiroho. Rivuga ngo ushire mu bikorwa inzozi za so mu mwuka. Kwa nini nasema timiza ndoto za baba yako wa kiroho? Kubera iki mvuga ngo ushire mu bikorwa inzozi za so mu mwuka? Siku zote huwa ninawaambia, misi yose njya mbabwira ngo kanisa linafanana sana na familia. Itorero rirasa cyane n'umuryango. Na ndio maana, niyo mpamvu zile ndoto ambazo wanakuwa nazo wana familia, inzozi abantu bagize umuryango bagira, ndizo asilimia kubwa wako nazo na viongozi wa kiroho. Ni nazo inzozi ababyeyi bo mu mwuka nabo bagira. Nilikuwa nawaambia wanandoa, nari ndimo mbwira abashakanye kwamba kinachotutesa wanandoa ko ikitugora abashakanye ni zile ndoto tulizokuwa nazo, ni ya migambi twari dufite. Nilikuwa nafundisha semina ya ndoa wiki iliyopita, nari ndimo nigisha abashakanye mu cyumweru gishize, kwamba kinachowatesa wanandoa ko ikigora abashakanye, niliwaambia ni kwa sababu huyo mke au mume uliye naye ni wa pili. Nuko uwo mugore cyangwa umugabo ufite ni wa kabiri. Wanandoa wote wanaishi kwenye polygamy. Abashakanye bose basa n'abashakanye n'abagore benshi cyangwa abagabo benshi. Yani kwenye vichwa vyao wako na mke au mume wawili. Kuko mu mitwe yabo bafite abagore barenze umwe. Niliwaambia kwamba mke wa kwanza, mume wa kwanza ni yule aliyekuwa kwenye kichwa chako. Narababwiye ngo umugore wa mbere cyangwa umugabo wa mbere nuri mu mutwe mu bitekerezo byawe. Kabla hujaoa niliwaambia unakuwa umeoa kwenye mind. Mbere utarakora ubukwe haruba bashakanye nawe mu bitekerezo. Niliwaambia yule akili amenyooka hana makosa. Nababwiye ko uwo mwashakanye mu bitekerezo abagororotse atagira inenge. Sasa bahati mbaya unakuja kuoa au kuolewa,
unaanza kumfananisha na yule wa kwanza. hanyuma kubw'amahirwe make wamara gushaka cyangwa gushakwa uwo washatse ukamugereranya n'uwo mu bitekerezo. Ndio maana unaanza kujiuliza maswali. Niyo mpamvu utangira kwibaza ibibazo. Mbona huyu yuko tofauti na yule aliyekuwa kwenye akili? Ko mbona yatandukanye n'uwo ntekereza? Yule wa kwenye akili alikuwa amenyoka, hana shida. Uwo mu bitekerezo abagororotse nta kibazo. Lakini huyu kanisa, Bishop nawe ataratangira itorero, na yeye alikuwa na kanisa kwenye akili. Na abafite itorero mu bitekerezo. Alikuwa na kanisa kubwa kwenye akili yake. Abafite ibitekerezo itorero uko riba rimeze. Sasa huenda hili tunaloliona rero iri wenda turi kubona ni lile lililokuwa kwenye akili yake, niryo wenda ryari mu bitekerezo, au lililokuwa kwenye akili yake ni zuri kuliko tunaloliona, cyangwa iryari mu bitekerezo bye ni ryiza kuliko tubona. Bishop na yeye alikuwa na waumini. Bishop nawe yari afite abakristo. Alikuwa na wakristo kwenye akili yake. Yari afite abakristo mu migambi ye. Na wale wakristo walio kwenye akili, abo bakristo bari mu migambi ye, walikuwa wamenyoka, hawana shida. Bakaba abakristo beza badafite kibazo. Ndio maana alianza kuteswa na huo wito. Na wagatangira kugira umuhamagaro cyane. Kuwatunza hao wakristo waliokuwa kwenye akili. Wo kwita kuri abo bakristo bari mu migambi ye. Lakini sasa ndio tukatokea sisi sasa. Hanyuma rero natwe tuhita tuza rero. Sasa muulize jirani yako, unafikiri wewe ndio yule aliyekuwa kwenye akili ya Bishop? Baza mugenzi wawe ngo se ni wewe Bishop yarategereje koko? Au wewe ni kiumbe kingine Bishop anashangaa? Cyangwa uri kindi cyaremwe Bishop ajya atekereza gatanga? Au Bishop anajiuliza hiki kiumbe kimetokea wapi? Bishop akibaza ngo ariko iki cyaremwe cyavuye? Kwa sababu Mkristo wake aliyekuwa kwenye akili, kubera ko umukristo we wari mu bitekerezo bye, alikuwa hana shida kabisa. Yari umukristo utagira ibibazo na busa. Kwa hiyo timiza ndoto za baba yako wa kiroho. Rero gerageza ushire mu migambi ibitekerezo bya Ukisoma kitabu kile cha Mathayo 17, usomye muri Matayo 17 mstari ule wa 16, umurongo wa 16, ukisoma mlango ule wa 17 Injili ya Mathayo, mstari ule wa 16 mpaka 21. Matayo 17:16 kugera kuri 21. Unaona hapa hata Yesu alikuwa na ndoto. Rafiki yangu angesoma kwa lugha ya hapa ili nyie muelewe, kwa sababu mimi tayari nilishasoma. Twasoma mu Kinyarwanda Matayo 17:16 kugera kuri 21. Haravuga ngo namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa be begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano uje hariya, wahava kandi ntakizabananira. Ariko bene uwo tazavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza. Amen. Amen. Hii ni habari ya Yesu na wanafunzi wake. Makuru ya Yesu n'abigishwa be. Wakati Yesu anaanza huduma, igihe Yesu yatangiye umurimo, alianza na hawa wanafunzi 12. Yatangiranye abigishwa 12. Na wengine ambao hawakuwemo kwenye hesabu walio support huduma yake. Abandi nabo bafashije umurimo batari muri uyu mubare. Yesu alikuwa na matumaini makubwa. Yesu yari afite ibyiringiro bikomeye. Unajua kinachotutesa duniani, ikitugora mu isi, ni kwamba mwanadamu tuna ndoto kubwa kwenye maisha yetu. Nuko abantu tugira imigambi ikomeye mu buzima bwacu. Lakini bahati mbaya sana, ariko akaga gakomeye, hizo ndoto zetu tunatamani tupate watu wa kuzitimiza. Iyo migambi yacu tuba twifuza ko hari abantu badufasha kuzigeraho. Kwa sababu kila ndoto ulionayo, kuko buri mugambi ufite, ili iweze kutimia, kugira ngo ugereho,
inahitaji watu ambao watakusaidia itimie. ukeneye abantu bagufasha kugira ngo bigereho. Lakini bahati mbaya sana, ariko kubw'amahirwe mabi, wale tuliofikiri watatusaidia kutimiza ndoto, abo twibwira ko bazadufasha kugera ku nzozi, asilimia kubwa ndio wauaji wa ndoto zetu. kwijana abenshi nibo batwicira inzozi. Wale uliofikiri watakusaidia, abo wibwiraga ko bazagufasha, ndio unashangaa badala ya kukusaidia wanakurudisha nyuma. niba utangazwa nuko nyuma yo kugufasha bagusubiza inyuma, Kwa sababu ndoto zetu ziko mikononi mwa watu. kuko inzozi zacu ziri mu maboko y'abantu. Leo kuna watu walikuwa wanatangaza, nafikiri ndoa zao, nafikiri hari abarimo bavuga iby'ubukwe bwabo hano, lakini kila mwanandoa aliyesimama hapa mtarajiwa, ariko uwatambutse hano bamuranga, anaamini familia yake itakaa sawa, yizeye neza ko umuryango we uzitegura, itakuwa na amani, umuryango uzagira amahoro, kila kitu kitaenda vizuri, yizeye ko ikintu cyose kizagenda neza. lakini wenye kutimiza hiyo ndoto ni huyo mwenzake. ariko uzashira mu bikorwa izo nzozi ni mugenzi we, kama ilivyo kwa bishop na wachungaji, nkuko bimeze kuri bishop n'abapastori. na wao wanakuwa na ndoto kubwa ya kuwa na kanisa kubwa, nabo baba bafite inzozi zikomeye zo kugira itorero rikomeye, na vitu vizuri vifanyike humo kanisani, kugira ngo ibintu byiza bibe muri iryo torero. lakini watimizaji wa hizo ndoto sio yeye, ni wale watu alio pamoja nao. ariko abazashira mu bikorwa izo nzozi n'abantu bamukikije. Sijui kama kuna kitu mmenotice hapa. sinzi nimba hari icyo mwabonye hano cyangwa mumaze kumva. Vijana wakiimba hapa, urubyiruko rurimo kuririmba hano, huduma zikifanyika hapa, umurimo uri gukorwa hano. mimi huwa na mara nyingi nageukia namwangalia bishop, hari igihe mpindukira nkareba bishop, alafu namuona alivyofurahi, nkareba ukuntu yishimye, yana naona vijana wanatimiza ndoto ili aliyokuwa nayo, kuko arimo kubona urubyiruko rurimo gushira mu bikorwa inzozi sijui afite. kama mnamwangalia anakastahili kake fulani anaweka hivi, sinzi uko mujya mumwitegereza abafite agasitile kiwe abikora gutya, akafanya kila kitu kikifanyika vizuri. iyo hari icyagenze neza abigenza ko. Anasimama apigi makofi, lakini unamsikia, unamwangalia anafanya hivi, rimwe na rimwe ntakome mu mashi, ariko ukabona ko yabyishimiye. kinachofanya tikise kichwa chake kugira ngo anyeganyeze umutwe we ni pale anapoona vijana wanatimiza ndoto zake. niyo aba yabonye urubyiruko ruri gushira mu bikorwa inzozi ze. Kweli bila unafiki niseme hapa, ndashaka kubivuga rwose nta buryarya, vijana mnafanya kazi nzuri sana. rubyiruko mukora akazi keza, Yani kila mkisimama hapa mko serious. iyo muhagaze hano muba muri serious. Kuna baadhi ya tukripu nirekodi kidogo tu nikaposti kwenye mtandao wangu. hari utwo nafashe amavideo ndushira ku mbuga nkoranyambaga zanjye, komenti na message nilizopata, ubutumwa nabonye na commentaire, wanasema kweli hawa watu wako serious, baravuze ngo kwera aba bantu bameze neza, wanamjua Mungu wanayemwabudu, bazi Imana barimo guhimbaza, wanajua wanatumika kwa nani, bazi uwo bakorera. Kwa hiyo furaha yote hii munayoifanya, kubera ko ibi byishimo byose munatimiza ndoto za bishop, muba murimo gushyira mu bikorwa inzozi za maana bishop. kwenye kichwa chake kabla ya kwanza kanisa kubera ko mu bitekerezo bitaratanga alitamani itorero, Mungu ampe watu, yifuje ko Imana yamuha kwa abantu, sababu ndoto ya kiongozi yeyote, kuko inzozi z'umuyobozi wari we wese Mungu ampe watu sahihi, bayifuze ngo Imana imuha abantu bakwiriye, Mungu amletee watu kwa wingi. Imana imuzanira abantu benshi. Ndio maana ngoja nikwambie, niyo mpamvu ndagira ngo nkubwire, pamoja na bishop kufundisha mafundisho yote, hamwe na bishop kubwiriza cyane, msitegemee siku moja atafundisha uzazi wa mpango, ntimugategereze ko azabwiriza kuringaniza urubyaro, kwamba muzae kidogo kidogo, ati mubyare bake bake. ayo mafundisho msahau. Iryo vuga butumwa muryibagirwe. Bishop anatamani kiwezekana muzae kila mwaka, bishop arifuza ko bishobotse mwabyara buri mwaka, muletee wa Kristo hapa, kugira ngo mumuzanire abakristo benshi. Ndio maana kuna vitu vingine ni vidogo vidogo, lakini fanyaga uchunguzi kidogo. Hari ibindi bintu bito bito ariko umuntu yitegereza. Umemuona bishop akimsalimia mama mjamzito, ubonye bishop arimo gusuzuma umudamu twite, kuna kasaramu kama Tumaini anakomsalimia, hari ukuntu amusuhuzanya ibyiringiro. Utasikia Bwana asifiwe, amubwira ngo Bwana asifiwe, Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yani
yani anachosalimia kwenye mind hasalimii mtu mmoja. kuko wasuhuza ku bitekerezo si umuntu umwe. Kwenye akili anasalimia Wakristo wawili. Mu bitekerezo barimo gusuhuza Abakristo babiri. Yani anaona hilo tumbo linaleta Mkristo wake. Barimo kubona umugore utwita akavuga ngo Mkristo musharaje. Anatamani kukwambia take care, huyo Mkristo tunamsubiri. Ni nk'aho bari kukubwira ngo umufate neza uwo Mkristo turamwitegereje. Ndoto za kila kiongozi wa kiroho, kuko inzozi za buri mubyeyi wo mu mwuka, kanisa liongezeke, ni ukugira ngo itorero ryiyongere. Ndio maana tunajua kanisa linakuwa kwa makundi makubwa matatu. Niyo mpamvu tuzi ko itorero rigira ibice bitatu bikomeye. Kanisa linakuwa kwa kundi la kwanza, ili nilosema la kuzaa. Itorero rya mbere ni kubyara. Lakini kanisa linakuwa kundi la pili kwa wale wanaohamia. Igice cha kabiri cy'itorero nabimutse babasanga. Ndio maana mnaona kila kiongozi anayesimama kuongoza ibada hapa, niyo mpamvu mubona abayoboye amateraniro bose atasahau matangazo yote, lakini sio kukaribisha wageni. Yakwibagirwa ndi matangazo ariko ntiyakwibagirwa kwakira abashyitsi. Na katika wageni anaokaribisha sio wote anaowatafuta. Nabo yiyegereza bose siko bose barimo bashakisha. Ndio maana sisi wengine ambao sio wa muhimu sana tunatambulishwa mwishoni. Niyo mpamvu abatarabi ingenzi cyane bakiyegereza bwanyu. Kwa sababu sisi ni wageni wa kuondoka, hatuna faida. Kuko tuba turi abashyitsi bari buze gusubirayo. Wanatafuta mgeni anayesema nimetoka Burundi nimehamia hapa, nimetoka Uganda nimehamia, nimetoka kijijini nimehamia, kwa nitakuwa nasali hapa. Unaona hata bishop anatabasamu. Abayifuza kumenya abimutse bava mu bihugu bitandukanye, kwa sababu amepata memba. Kuko yabamenye abamenye ko abonye Abakristo bashya. Lakini tunakuza kanisa kwa njia ya kushuhudia, ariko twagura itorero kubw'ubuhamya. Ndio maana ni hasara kubwa, kuko nakaga gakomeye kukaa na Mkristo kanisani, kubana n'Umukristo mu itorero ambaye anasali hapo miaka na miaka, usengeye hano imyaka myinshi, lakini hajawahi kuleta Mkristo hata mmoja kanisani. ariko utarazana undi Mukristo. Huyo ni Mkristo wa hasara. Uwo ni Umukristo usa naho ari umuvumo. Wangapi wamesali hapa kuanzia mwaka mmoja na kuendelea? Ni bande basengeye hano umwaka umwe kuzamura? Yani umesali kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, guhera ku mwaka umwe kuzamura. Nafikiri karibia wote hapa, hafi ya mwese hano. Hebu muulize jirani yako, tangu miaka yote hiyo umewahi kuleta mtu hapa? Baza mugenzi wawe ngo siyo myaka yose hari umuntu wazanye hano? Au nakuja peke yako kama vile umeandikiwa sindano hospitali? Cyangwa se uza wenyine nk'umuntu wandikiwe ibitaro? Umewahi kuleta hata mtu mmoja? Hari umuntu numwe wazanye? Hebu nikuulize swali. Reka nkubaze ikibazo. Hivi ukifuga mfugo unanenepeana tu hauzai, unafanyaje? Itungo likabyibuha cyane ariko ntiryororoke. Yani ng'ombe ananenepeana tu, mbuzi ananenepeana tu, unajaribu kuleta madume hazai. Inka yawe ikabyibuha, ihene ikabyibuha, ariko wayibangurira ntiyororoke. Unafanyaje? Wakora iki? Unamuchinja, unapeleka bucha, urayigurisha. Hebu muulize jirani yako, hivi tukufanyeje wewe? Baza mugenzi wawe mwese tukugira gute? Tangu mekaa hapa, kubera ko guhera igihe wazi hujawahi kuleta hata mtu mmoja. Urazana n'umuntu numwe. Unanenepeana na kisirimba, urabyibuha igisirimba. Unanenepeana na nyimbo za kuabudu, ukabyibuha ukaramya Imana. Unanenepeana na maombi, ukabyibuha ugasenga cyane. Lakini hujawahi kuleta hata mtu mmoja kanisani. Ariko nuratumira n'umuntu numwe mu rusengero. Hivi wewe ni kiumbe cha aina gani? None wewe uri cyaremwe kimeze gite? Tukufanyeje? Tukugire gute? Bishop atafute soko kwenye bucha, Bishop ashake isoko bakugurishe. Unajua hii kanisa, ngoja niwaambie, uzikora urusengero, reka mbabwire, kama kila kanisa, kila mtu atakuwa serious, uburi wese agerageje kubishiramo imbaraga, tunaweza tukawa na ibada 4 kwa Jumapili moja. Twagira materaniro 4 mu cyumweru. Yani moja inatoka asubuhi saa 11 mpaka sijui saa 2. Rimwe guhera saa 11 kugera saa 2. Nyingine saa 3 mpaka sijui saa 6. Irindi saa 3 kugera saa 6. Nyingine saa 6 mpaka saa 9. Irindi saa 6 saa 9. Nyingine saa 10 mpaka saa 12 jioni. Irindi saa
kuzamura na nimugoroba, zote zitakuwa zinajaa, kandi ayo materaniro yose akaba kwa sababu yuzuye, kama kila mmoja atakuwa serious, kandi kuko buri wese abigizemo kama uruhare, kila mmoja atajiwekea kwamba kila mwezi nitaleta mtu. buri wese avuze ati buri kwezi nzazana umuntu. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume Niyo mpamvu usomye ibyakozwe mlango ule n'intumwa wa pili igice cya kabiri mstari wa 47 umurongo wa 47, Biblia inasema Biblia iravuga ngo Bwana kalizidisha kanisa kila siku Uwiteka yongera itorero kwa uko wale bukeye nuko waliokuwa bwije, wakiokolewa. kuko abakijijwe, Waliokolewa walitoka wapi kila siku? abakijijwe gwiyongeraga bavuye he Ni buri kwa munsi? sababu kila memba aliyekuwemo kanisani Nuko buri wese wari mu itorero alitimiza ndoto za Yesu Kristo yashyiraga mu bikorwa inzozi za Yesu. alizosema, nendeni mukawafanye watu wote kuwa Icyo yavuze wanafunzi. ngo nimugende muhindura abantu bose intumwa zanyu. Lakini leo tuna Wakristo ambao Ariko uyu munsi dufite abakristo wametulia makanisani, batuje mu itorero, wanataka bishop ndio walete watu, barifuza ko bishop ari wanataka uzana abakristo, wachungaji ndio walete watu. barifuza ko abakristo ari Uliwahi bazana abantu. kuona wapi mtu anachunga kondoo na mimba ya kondoo? Ni hehe wabonye ko umuntu aragira intama akareba Mimba ya kondoo. no gutwita kwayo? Uliwahi kuona mtu anachunga kondoo halafu na mimba ya kondoo? Wigeze ubona umuntu aragira intama akita n'ukuryo ki ihatse? Hivi anayezaa kondoo ni nani? Ubyara intama zibyarwa n'izindi, Si ni kondoo? si intama. Sasa wewe ni kondoo ka aina gani uzai kondoo? Ubwo uri intama imeze ite idashaka kubyara n'intama? Timiza ndoto za baba yako wa Shira mu kiroho. bikorwa inzozi za Yani Solomon, ulikuwemo kwenye akili ya bishop kuko wari mu bitekerezo bya bishop kabla hujajiunga na kanisa, mbere yuko uza mu itorero, kabla hajaanzisha kanisa. ataratangira itorero. Wewe ulikuwepo kwenye ndoto za kichwa Wewe chake, wari mu ntekerezo ze ya kwamba Mungu atanipa watu wa aina hii. avuga ngo Imana izampa abantu bameze Bishop batya. alikuwa na watu wa aina hii kwenye kichwa chake. Bishop yari afite abantu bameze gutya mu bitekerezo bye. Kwanza alikuwa na watu waaminifu. Yaratekerezaga abantu babizerwa. Alisema, Mungu nipe watu waaminifu. Yaravugaga ngo Mana uzampa abantu babizerwa. Waaminifu kwenye nini? Abantu bizerwa mu ki? Waaminifu kwenye zaka. Abantu babizerwa mu Waaminifu kwenye sadaka. babizerwa mu maturo. Waaminifu kwenye maisha yao ya kiroho. Babizerwa mu buzima bwabo bwo mu mwuka. Watakao heshimu ibada. Abazakorera Hawa ndio amateraniro. watu walikuwa kwenye kichwa cha bishop. Abo nibo bishop yatekerezaga. Alijua kabisa hawa watu, Yarazi ko neza abo bantu. jambo la pili, Icya kabiri, watasaidia uchumi wa kanisa. bazafasha mu bukungu bw'itorero. Unajua iko furaha sana kwenye kichwa cha bishop yeyote, Uzi ko ari umunezero mu bitekerezo by'umuntu ukiwa bishop na wese. watu wanao support huduma unayoiongoza. Iyo ufite abantu bashigikira Una umurimo, watu wanafanya vitu kwa ajili ya kanisa. ufite abantu bakora ibintu ku bw'itorero. Lakini watu wako kanisani, Ariko hari abantu baba mu itorero, samahani nitumie mfano sio mzuri, wamenyoka kama sigara. mureke nkoresha urugero rutari rwo, baba bagororotse, Hawana kakitu kokote waliko kafanya kanisani. baba ari abantu batafite icyo bigeze bakora mu rusengero. Unajua kuna raha kama kuna Mkristo alinunua hili huu hapa, Hari nk'umukristo waguze uru rurabo, kila kiliangalia anamuona Mungu. iyo urirebye abona Imana. Kuna raha kama kuna Mkristo alipamba hilo la hapa. Haba umunezero nimba hari umukristo washyize Kuna dekorasiyo raha hano, kama Mkristo alipamba hii hapa. nimba hari umukristo washyize ibi ngibi Kuna hano. raha kama Mkristo alileta hili ua. Haba umunezero ku mukristo uzana Kuna ururabo. raha kama Mkristo mmoja alitoa hizi taa. Haba hari umunezero ku mukristo Kuna watanga raha haya kama matara. Mkristo alitoa meza hii. Haba hari umunezero iyo umukristo Kuna atanze raha nka kama meza. Mkristo ametoa hii madhabahu. Haba hari umunezero ku mukristo watanga Kuna agatutu. raha kama Mkristo alichangia spika moja wapo. Haba hari umunezero iyo umukristo yatanze Kuna nka raha mikrofoni. kama Mkristo alitoa maiki. Iyo hari umukristo watanze Kuna mikrofoni. raha kama Mkristo ametoa kitu ulichokalia. Haba hari umunezero iyo hari umukristo watanze intebe Anajisikia yicayeho. raha.
abanezerewe. Hebu muulize jirani yako, wewe tuone raha ya kitu gani ulichokifanya hapa. Baza mugenzi wawe ngo se twishimire iki wakoze hano. Muulize, wewe tuone raha gani. Baza mugenzi wawe ngo twishimire iki wakoze hano. Unasema anatoa sadaka. Hizo ni general. Kuna vitu individual. Hari wavuga ngo atanga amaturo, ibyo birasanzwe. Kuna vitu unapaswa kufanya wewe kama wewe. Hari ibintu ugomba gukora wewe nkawe ambavyo havihusiani na michango ya sadaka. Bidafite aho bihuriye no guteranya. Wewe unakileta kitu kinawekwa hapo, bishop anakiombea. Wewe ukazana ikintu kagishiraho, bishop akagisengera. Wewe unasema umeme wa mwezi huu unalipa mimi. Ukavuga tamashanyarazi yuko kwezi yose nzayisha. Wewe unasema kitu gani cha kanisa bishop nifanye. Ukabaza bishop ngo niki cyo mwitorero nakora. Mabirsi ya hapa kanisani unachukua biri moja unaifanya wewe. Ugahitamo ikintu kimwe ukagikora wewe. Muulize jirani yako. Baza mugenzi wao. Kuna kitu chochote unachofanyaga wewe kama wewe? Hari icyo ukora wewe ku giti cyawe. Wengine hata zile tissue, toilet paper za chooni hajawahi kuleta hata moja. Bamwe na papier hygienique nta uragura nimwe. Kuna wakati maji yanakatika, hata kuleta ndoo 5 ngapi? Hari n'igihe amazi abura ntazane n'indobo z'amazi. Kuna vitu vingine ni vidogo vidogo, lakini vifanye kama wewe ndio memba wa hiyo church. Hari ibintu bito bito wakora ukagaragaza kuri umuntu w'urwo rusengero. Yaani wewe unashangaa iki akijakaa sawa, iki akijakaa. Wewe ugahora uvuga ngo ikini kimeze neza, ikini kimeze neza. Wakati kiko kwenye uwezo wako. Kandi washobora kugikora. Wangapi ambao unaweza ukajitolea ukasema mimi nashona suti au sare za praise. Ni bangahe bashobora kuba bafite ubushobozi bwo kudedeshereza uniform baririmbi. Wakisimama hapo nasema hiyo ni kazi ya mikono yangu, Mungu nibariki. Bahagarara hano kavuga ngo uyi ni imirimo y'intoki zanje, Imana umumugisha. Ngoja nikupe siri ya kubarikiwa. Reka nguhe ibanga ryo guhabwa umugisha. Tafuta kanamna kokote na wewe ujenge madhabahu ndani ya kanisa. Reba umwanya wari wo wose nawe ugira igicaniro wubaka mu rusengero. Ambayo hata mambo ya biashara yakikwendea vibaya, unaenda kumshitaki Mungu katika ile kwamba Mungu kumbuka, mimi ndo nilinunua hizo ngoma, mimi ndo nilinunua hiyo keyboard, mimi ndo nilifanya hiki, mimi ndo nimelipa umeme wa mwezi mzima. Mimi Baba kumbuka biashara zangu. Kumbuka, unajua sadaka ikitolewa inakaa kwa ukumbusho. Kuburyo niyo wagishirano mu rusengero ubucuruzi bwawe ntibugende neza, wakwibutsa Imana ngo Mana ibuka ninje wakoze iki na kiriya, ibuka. Yani ukisoma Kornelio, iyo usomye ibijyanye na Kornelio, Mungu alisema pamoja na kwamba kuna vitu havijakaa sawa, Imana yaravuze ngo hamwe nuko hari ibintu bitameze neza, lakini sadaka yako naiona hapa. Ariko ituro ryawe ndi kuribona hano. Akasema sadaka yako iko hapa kwa ukumbusho. Ariko aravuga ngo ituro ryawe riri hano riranyibutsa. Mungu akatuma malaika waende kwa Kornelio. Imana yohereza malaika ngo aje kwa Kornelio. Lakini kilichomfanya atumwe, ariko icyatumye Imana yohereza malaika, ni zile sadaka alizozifanya na amaturo yatanze. Wewe una kitu gani ambacho kinamkumbusha Mungu? Niki cyakwibutsa Imana wakoze? Kazi yako ni kukosoa tu. Akazi kawe ni ukunenga gusa. Kwamba hapa hayawa vizuri. Hano ntago bigenda neza. Hano wapi? Unamkosoa nani na wewe ndio mwenye kanisa? Urimo gukosora nde kandi ari wewe nyirabyo. Kwa nini vitu vingine usifanye bila kusukumwa? Hari ibintu ugomba gukora udashizweho imbaraga. Yaani wengine hata kwenye mkutano huu, abandi mu giterane nk'iki hajachangia chochote, akaba taratanga cyo gufatanya n'abandi na kimwe. Yupo tu anasema tumebarikiwa. Kavuga ngo twahawe umugisha, twahawe umugisha. Unabarikiwa kwa lift za watu. Wao umugisha kubwa abandi bagufashije bagwari. Yaani watu wengine waumie, wewe ubarikiwe tu. Abandi bakore baruhe, wewe uhabwe umugisha gusa. Hello. Ebu wakati mwingine libebe kanisa kwamba ni la kwako. Igihe kimwe ujye ufata urusengero nk'ahari urwawe. Beba mahitaji ya kanisa kama ni ya kwako. Twari ibyifuzo by'urusengero nk'ahari ibyawe. Usisubiri watu wasimame hapa wafundishe useme huyu hajafundisha sana. Ntutegereze ko abantu baza kubwiriza warangiza ukanenga ngo uyu ntiyabwirije neza. Huyu hajahamasisha sana. Uyu ntarabimenya neza. Bishop alitage watu wanatufundisha
mpaka mioyo inarainika. Bishop ageze n'abantu babwiriza kugeza imitima yorohewe. Ina maana na wewe umeujua moyo wako ni mgumu Urabizi ko nawe umutima wawe ukomeye. Mpaka utafutiwe mtaalamu kugira ngo bagushakire inararibonye. Hivi unamjua Mungu naye mtumikia kweli? Uzimana ukorera kweli? Uko serious na Mungu wako kweli? Ubanye n'Imana nyabyo? Unajua hii ndio madhabahu ya kwako ya kutumika? Uzi ko hanga hari ugomba gukorera? Unajua maombi ya madhabahu hii yamekuinua na kukuweka viwango vya juu? Uzi ko amasengesho ya hano yakuzamuye? Kwa sababu wengine kabla hamjajiunga hapa, kuko bamwe mutaraza hano, maisha yako hayakuwa hayo. Uzima bwanyu ntagaruko bwari bumeze. Lakini watumishi wa Mungu wameomba. Ariko bakozi b'Imana barasenze. Mungu amefungua mbingu kwa ajili yako. Imana yakinguye ijuru kubwawe. Kuna vitu vingi umefanikiwa kwa maombi. Hari ibintu byinshi wahiriwe kubwayo masengesho. Lakini why unakuwa msahaulifu kiasi hicho? Ariko kubera iki wibagiwe gutyo? Niliwahi kuambia mfano mmoja. Nigeze kubaho urugero rumwe. Nimalize kwa mfano huo. Kugira ngo nsoreze kuri urugero. Niliwahi kuambia mfano wa muwindaji. Nigeze kubabwira urugero rw'umuhigi. Wale ambao mnakumbuka. Ababyibuka. Nilisema hakuna mtu mwenye roho mbaya kama muwindaji. Naravuze ngo nta muntu ugira umutima mubi nk'umuhigi. Mnawafahamu wawindaji? Muza abahigi? Hunters au poachers. Abahigi